Aner malaka nyambia kamal ka no online TV channel te kon ka lera te bukon ka linga jan gwasame. Mi jiram jidit ka no online TV channel gor jan wojin dir subscribe ko de notification bell re jetwan ko mete ka ler mi shebrech da shwa mala shubeke ka gwaza dana pa larich. Bana jo me bana jaling bukon rach ka kwila tin togan wala kitin bia link ka jan gwasame. An wala shanga wal die ka faide ron kina dangro widi jan dangro de die bana jo me bana jaling. Min yam banaling Honorable Simon Pok Nyang, okay, Honorable Simon Pok Nyang, a Commissioner Dung Akobo County. Kajo is calling pan kaja Honorable Simon Pok Nyang kepan jen charge wuja kirma yadit kwara lo charge wuj ka Commissioner Dung Akobo County ko jen aram kel kes pele ayo. Me charge watch te ka rwine wan shanlinga kwide antama chatogo no sha honorable Simon Pok Nyang charge watch ka cha gwade charge kam wooden shalke honorable Queen Makwach jeram dan cha kwanya tama men bi la Commissioner Dung Akobo Kenya am jete keral medin mi chitok kam Queen Wood kana me Michelle kamo Queen Makwach gwe kejen go kana konchara Nathan Kontila je kuma SPL ayo ki kuma tere ka Kobo ko ala Wood shal kame Simon Pok Nyang ajen chika ga kana kwar dun governor ala kwar na cap Jonglei ni Dr. Guy Cook ajen cha jogo no dar wen winemi dundo shwe jalok chwago jeno no mo politic ko dong de jo yen ko jan dan to kan tama en ram cha go jeno ran spela yo la ja yen ka me cha to shu Dr. Guy Cook shor ga shu gorno sha Honorable Simon Pok Nyang cha jo kwara gwada mo shu Honorable Simon Pok Nyang shu logo no bo wen winemi shu reaction mi chu to bon go ge ka jan go no do mi mo be kuma spela yo ba jo we kejere wi ka Kobo kejen gwas me ke le shirala mo jedeten an dio je chiken nyoko ro ten nyok kirmi yadit che kan gujeno mu wanu ra radien ka spela IG ba ring lead be jeno ka Kobo ko charge ben nok no te ka Kobo in a state she can work South Sudan Broadcast Television she can jome kan wala teneno cha kuren ke ba ko be cha jo ka cha gwara cha kam Honorable Queen Makwach mimo Queen Makwach wa ran spela ayo bane mi jaga ko telere ko derate kuren winimi ko telere men be ke longa wa ku kan credit division wa ka chenge kwa ngeje jete te ngwanti chi loidien te de lon ko cha kuren mo kuren Simon Pok Nyang cha jalo watch ka cha Honorable Queen Makwach cha jalo kwan cheng min be kere den wo trade te ka politic mudit ki gurno da ka community mentere wi ka Kobo chu ja Kobo wa shi ku nyurtin ke shu ko dol dio je shikan shu gujano bi Simon Pok Nyang be ben pin Simon Pok Nyang bo ko wa ram go mi lingna shu ben pin ka kel wa cha ro da wo chu yikom che wuri shala me Queen Makwach che ja ko jaram dan biya commissioner tama che gujano sha na bula da ki chinaren bu da kare wichin winimi ka Kobo ko der no norwal kam nuare na mo jenda na shalat la chicken power chicken transfer ja kam Queen Makwach she Honorable Simon Pok Nyang chala do bne let kel kone Queen Makwach eterek baja dara ka baja gaay katin kone derlat run men gojen go dong biare ka Kobo run mo wa wudi shal kame Honorable Queen Makwach waja chol no bere wi ka jonglei ka ba kana shabu ngum butok bi mishet ke dung Simon Pok Nyang ame bele ne to nyok nyok men go ke long mo wa Queen Makwach waje use ke jan tama me kirme yadit kana Dr. Guy Cook tin ne kontin kulete kad nek norin tamare wi ka panga ko ngai kono no liuna ka panga ka tama ka kor kono to boka na karen yali lat ka tun walong ti chodien lot de sha condemn ji Human Right Commission ba shirmen sha ngaje no sha ka buga men dolwal ka sha ne tin wan sha ka na kare wi dan ka fanga kan winimi ni fanga shu manol fanga antam kor jatin sha mangai kono so na me je nan choro lat mu kwa jo cholo Queen Makwach Dr. Guy Cook na mo je dan bi rek bi no ke je dan bi bural bi no rei wi ka Kobo na me da gwa no de yenaling gwa me
no amende kon lingwa mene Dr. Riek Machar tini ngwan dong dier kata dan te ke jere tijien de jogono nena Dr. Riek Machar kananek no jare tijien jateka jega kwanan shamane shang ka pol poinda men gwalung te kel kan shegda ka kuje mo dio je telerek anyog den gwe ke je boni international community shangna men china je ke je ngai kamandana le rore jaka compound dordan te tene chaji yenten so selele re ka kuje mo che gorno dong bana bi ke dier kamandana let ke je no men lat ke kirm yadi de long o dong de je de gwade de je watch ke de kamrar den che de men changa je no cha gwade cha kam par kol no par kol jaram dan buro jentama ka qui espere ayo misalo ko winmon ke lu no men cha la de kirm yadi kana par kol che chong gwe ke je no ko kor gwaden be ba dak Riek Machar ba yegluñ ka ba je luñ ka queering ten kono to ka fan gak ten to ka nasir ten to ka mayom no shengna men kwaje di campaign ne tin wana no lokaje ne de logo shika civilian ne de logo kane de konti la politician ten ta against Dr. Riek Machar ana me mishora la kana do badan chane ngai je gwano dam dana to kor kirma yadi ka logda ko ba ko ngene ba je lat ko ron kin dangro jan dangro bakel ta jo mo cha de ko enen go de ngaje no Dr. Riek Machar ja teka telele rek te tin ka te kel kane shek den gwada dan cha yenten men do dien de lar kon gwate me la nyir kam no kon shal ke nuari chadire long ke nyir kam no kon wer tel gwamba kon angten men nyam gor kon o de kon gwanter ngaje no nga we have to identify the enemy men ku kon dark men ku kon divide men de kon shal nuari de kon ngach no nga mishan je kul ngaje no ramo mo ram sho de lut ka community dan yes de kon jogono jine we ror shine gora shanga no arbom len mi choro milen mi jek dara gwa ban men jek go minir kor dan kon ton tin konen kul la no tin goro jeno den wer kapnial shimu gwana mo ala nyiran karodan banang ne kon joki bolo ne kon jok ba doran be je peno ba wen yam ba doran be je pen malbo duno mi manarudin ni daga diri to ontama ka fan ga ka mayom to ka nasir chade to kono mo meta kon dial ke mat kon ten chal ke enwer ko kuje mo nyir atel ana ka rodien naga diri na ko kona ba jang de ko dan len tej bon na ko kon ke je ke tel kon mat to ko de kon ka ti kam no kon men bana ngach ala yo shi kana ti ken ga shep ke kana jako bi ga shinga shang mu chor lot shang mu jek mi mo sha shang mu gwa na me joranan gore de nyaga yakel no ani ban yo je gamrodien biata gamal bye bye